ni nyambe njetikire I'm very tribal from 019. I'm very tribal. Ni kindu giothe kirahutia Mugikuyu mimi wacha ni take a bullet. Ni ndingetekera mundu rahinyiria Mugikuyu. Andu magaikara the makauge nginya uri ati miaka igana rimwe mako make sure tutire wathanini so andu matubangire gutunina but the moment twaria haha ogwo TikTok the moment twaria ri ukaigwa mambia kuga turi tribal the moment Gikuyu kianyita na turero turi tribal no nduriri ici ngiurona mena micemanio mena maundu mao the other day andu marathira haha ngemi marero mari tribal metikirie kabira ingi ciukage siju magena event yako welcome kabira ingi what kwani nyinyi hamuna mahali mnaezenda ndio nikikiumarageria gutwira I don't want to be bad kindu githe kirahura Mugikuyu look at the other day and I'm very sorry tondu ndari omwe mahuranaga na story yo ya Karangu but no amucirithagia Mujaru sisi wote tumejianika tureanikira mera tena wako hapa akituambia hivi ya tribal ni kindu githe kirahutia Mugikuyu mimi am number 1 tribal ni dige support kindu kia ndurire hiyo nimekata no wonder ona riria moka comment section kuja agaria githori aria githungu ndukoneta audience yaku ari Gikuyu nie ne ndemera thi mukaririo nako nie ndimahithaga ndemera ona nyumwe na andu aruga cianyu thi mukaririo nako kira murenda kuigwa mere ima mwire nie mimi I'll never ndige support mundu wa nduriri haya tukinyanetie nao ri ucoke ona mundu tari Jacqueline nayo ka TikTok gutwira ati ena audience niwe the most viewed so arenda uturehera kasongo katu address as who and I love Githaiga ni Githaiga ni thingaraga ni mimi acha ni support ni riu ginyagia hau ni ona Githaiga ngiuga uko to strip naked nitaingia to support Githaiga ju at least ni atuhinguraga maitho aturia mtu aende na uko athie nako atwetire mundu ungi oke atu address na ithu twina gitungati kitu matira atwetire ucio haha tu address tondu ucio ni athinikanirio ni Mugikuyu arenda guturehera mundu riri oke atu suhu niki ni ende tribal ni ndauga ndige support ni kindu giothe kiria kone mundu uri ndigo support ni ende tribal haria tribal marandikwo ri nyambiriro listini yo tondu ni ndige support ni kindu giothe gigoka hana mundu wa nduriri ngidiga support ni ona kidiki thaici ngiuma wathanini onake no Mugikuyu kuma Miru so ndige celebrate ati ni kionja hareho Mujaruo ni kionja hareho Mukalenjin ni ndige celebrate but ni kindu giothe kirareho ata mchango ni ndige ruta ona 10 andu ni mahotherwo ni nduriri ciao nginyagia hau matukuirio limu mundu athi hau kujiga bali na audience iria nene haha ni Gikuyu nyinyi mwetikagira support mundu wa nduriri asha mera ni cihikarie ni hakwa ndauga sha ni ndige ma support the tribal